بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كتاب التوحيد شرحها قالكم من مدي أفتاق مفهوم واحد كافواني. الله سبحانه وتعالى حكم فلا روحون إكلام حكم فلا إكوتا إكلام أمر فلا إكلام نيا فلا إكوتا عمل كرم جواك. हम आए पे कलांगे निया फला एकलांग अमर फला एकलांग शरीयता खिलाफा अमल कुर्मु अलगुन में दुरु रक्का तिरिवान जेहने वाक ए तौहीदा मिबा गुले गोतकी अल्लाह के शरीय कबूल कुरु एकलांगे हुकुम फुलता ए अलगुन में मच्चा तंफीज कुरवें जेहे अलगुन में एक दशुका अलगुन में एम्मेहा मसालिह तक दुनियावी उखरवी एम्मेहा कंकमे हल्लु कुरवेंजे हमें के नि मग की हमें के नि शरीयत की हमें के नि मनहज की अल्लाह के हुकुम फुल तक कंग अलगुन में कबूल कुरुंग एकलांग एकवन तक कुरुंग तेरे घिमेने ला इलाहा इल्लल्लाह को मुराद के तेरे घिमेने कमे एकलांगे हमें के अलगुन में कियमन तेरे अदि एकलांग फिवा अहम फरात तक मिस्तकुं अलकों कुरमुंदा मिस्तकुं तबाव मुंदा एहनी फरात तकाई एहनी निजाम तकुं अलगुन मेहनी हुकुम तकुं अलगुन एक्किबाउमकी तौहीद नफी कुरा शिरकुं अलगुन एक्किबाउम बेतेरे घिमेने कमेक एगोतु मीहा हगीगी मुवहिदकम गो एमवेगें कुरी गिस्से बयान करना आयत होगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ईमान वे अदि इलाहो गे इलाहो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एफान कुरिम बस रसूल बे को न बावा लवाफा एम्मे फतक ईमान वा कमक दावा कुरा बेको शरीयत कुरमाई फैसला कुरमक अल्लाह हुकुम फुल दोको या खिलाफ एहनी मीस्मियों गात मत एहनी फरात तक दा वाहा का कुरान का बयान कुरब एंग इनकार कुरबाफ अदि एबामी होना अमर एगमनी एक काफरों कम बयान कुराफा तो वो तक काफरों अमर कुराफा वाह कलगुन में मेरी अफ्ताक वाणी बयान कुफे मी तौहीद के बैताव तेरेगा हिमेने मुहिम बयान अलगुन में मेकम मेवता कबूल नुकुरा हिंदो को अलगुन में नकी हकीकी तौहीद का अहल वरिन कमगा नुआने एमे फहम अलगुन में वाह देखी इमाम शाअबी रहमहुल्लाह के बसफुले फोटो के मुसन्निफ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قلنا أفا بدالو قال الشعبي بدالو فاوي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوما منافقون جميعا كا يهودين جميعا كا دميهم ديتري قرارهم بي ومس مسلك ده بس فقال اليهودي دين يهودي كليك بنيه نتحاكم إلى محمد إنغاشة فيصلة كورم محمد غفانو غريها أي دفعة رشوة ننغوانك أي منافق ميها إنجت يهودي ميها إنجت وقال المنافق ميها بنيه نتحاكم إلى اليهود إنغاشة يهودي إنجه حكومت دا يهودي إنجه غاتا فيصلة كورم यहूदी मीहा खुद यहूदींगे मीहु गात फैसला कुरंदा नुरुहे ए मीहु रिश्वत नगानक एने कशोरवा मुनाफिक मीहा मी बेर फुरुन शहादत कियागे इस्लाम के नमुगा इस्लामी मुज्तमा तेरेगा मुस्लिम के लेवल का उलमुंदामी ए नमस एना नुरुहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकुम फुलक यहूदी मीहा रुहेस एवा मीन आगुमन में नुक्ताएं आगुमन में विस्तार बल्लवा यहूदी मीहा रिश्वत नगाने का एंगी कशवरवा इरुवस
Nabiya sallallahu alaihi wasallam rishwat nunangawane kan engi kashorwa irwes khud yahu me munafiq me haves e benge kale ma rishwat nu hippanek adi munafiq me hase benge yahudi me rishwat hifanakam bes eko rishwat hifiyas kommechen hifiyas islam ge shariata islam ge hukuma munafiq me ha nurohekan min deha koti e islam kiya fiyam islam deenu ge hukume ki wa guna fiyam deene kiya fiyam komme kamaka munafiq me ha nurohe deene evs kam e bodas koda se komme mawdu evs ehyo namada gulun hore kam evs ehyo roda gulun hore kam evs islam deene kiya fiyam komme kamaka ena nurohe deena khilaf komme kamaka ena ajhane ei ekam ga hore aniyaveri kama inu baaka ege neggane kan ene kashor vies num islam meduga munafiqun ge hituga nafrat minge bedehe kodde munafiq miha bunayna tahakam al yahud li ilmihi annahum ya'khuduna rishwa ene enge rishwat nagane ke mana rishwat dige ene benu kodde amburaste da adi rishwat dene hifana ke engi hores rishwat denya wane kodde ginan de kolta onna demihun kolatum ves farega gazi naga farishot ekam rishwat ge fa ka manna demihun motun nage se gina kolen onna gina ge kolon eliwara ke kolon bora fattafaqa an yati kahinan fi juhayna de juhayna wangha ge kahine gatan awma demihun vesruhum nabiya sallallahu alaihi wasallam nudavege kahine gatan فيتحاكم إليه فيسأل أكرم الدميه مسروني كاهن قات دين بداول فنزلت دين ميعاي بوالب ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا كذلك فعلوا ديك ودا نغنوم هي كوريك مي بابو فرتم بيان كراي الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك اعتقاد هي كرا به بنا به تمم متي كدهك فانشا كدهك فان كوريم باول تكچ سيما وگه එකමකෝ එහෙම් බුනෆාම යුරීදුන අය යතහාකමු ඉලා තාගූත් එමිහුන් එදෙනි තාගූතුක ෆයිසලා අද්දාස් මුනාෆිකු මියා ශරීක් කුරාග හුකුම් කුරාක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිය දා කන්නේත් ඒ නබේන වනි යහූදී ගාත ගොස්කන් නමස් කාහිනෙක් ගාත ගොස්කන් නමස් අල්ලාහ්ගේ ශරීයත් ෆියවා එහෙන් එච්චක ෆයිසලා කො වකද් උමිරු අන් යක්ෆුරු බිහි එමිහුන් අමරු ඒ ගමනේ කාෆර් වාස් ඒ කාෆර් නුවෙන් ඉස්ලාම නුවේ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا شيطان بينوني درويكم وا بودويكم وا مغفرت دمكم ابامهم مغفرت داش امويما توغوتك فيصلا يا شريعه خلاف حكم ديومن ابامهم نوره درجه مترن ديكود مي آي بالونگ سوبكمغا بيتان مصنف رحمه الله بيان كراف فارق بيفلك ويدالو دان තිමන්න මෙන් කිහිනෙන් හේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරිහ හුකුම දානි එකේ ෆාන් දුනියගේ මෙද නැතේ නෝනි අදී මුනාෆිකුන් බොන ස්පාන එකලේ ෆාන් දුනියගේ ඔන්නයි නම එකලේ ෆාන් හුකුම ආහාරම රොහමෙ එකම එකලේ ෆාන් මේ දුනියගේ නැතේ මම එකලේ ෆාන්ගේ හුකුමෙ නෝනේ මිහාර මිනොත් එකලේ ෆාන්ගේ හුකුම් ෆුලෝ කීනෙන් ආහාරමෙන් හොදා එකලේ ෆාන් හුකුම් ෆුලෝ මානේ කොබත් කුර්ආනයි සුන්නත්ගේ හුකුම් Quran algumen angafe hukum taka hukum kuru adi Nabiya sallallahu alaihi wasallam bas fulu ko maccan algumen islami shariat ko macca hukum kurai ekele faan hukum fula ruhunge islami shariatun sabit ko saaf ko fenna ngor hukum ka nuruhunge nurhe emiha ei Nabiya sallallahu alaihi wasallam ariya faisala kurma diuma nuruh jimihe ena nuruheni ekele faan ko hukuma ekele faan ko niyaange nurhe أي نبي صلى الله عليه وسلم قاضي كهيسيتهم حكم كربني كي إلهي وحيك متشبلا لنو إنما تاعون بنوي نكده إفان حكم كربني وحيك سريعة نكده إفان نما فيصلة إك نون نانه بيرو فرم بس تدري فرم بس لعلو نو نيمو مه
non ekade efana hukum kurabani ekade efana arihuga mistakun ushala hekik macce bina ekan khud ekade efana bayan kurafa kiman kade efana ki bashar ki inma ana basharun kiman kade efana ki insanek mane ki aharmenna daskot devvi wahi naanna bayaku hukum kurana goy ekade efana wahi ki macce hukum kuravi nama meedu tibe qaadinnaka egota hukumannu kure nei wahi innana gazinnak ehem vima wahi naanna bayaku kurimacha mushale masdarataka faisala ko hukum qur'an goy nabiyya sallallahu alaihi wasallam dasko diskurevi timan kale ifan hukum kurabani ala nahwi ma asma timan kale ifan arduive echcheg machari mane ki timan kale ifan kurful matega hushale hekkek macha bina kore hukum kurabani faman qadaytu lahu bihaqqi akhihi shay'an egotu mushale hekige terin hekkabborwa kolo hukum qur'an farega mikolu mihaga mudelen anakay bes kanda fade hukum kuravidan ei ekadefan hukum kuravias ei hekig macce bina hukum kura ko wanya ei heki anekko nudekki jam bere foshon hekka bore kura hukum farega molin sidano henga wastan dogu heki usala gem bes hukum hengoto hengada ekam adis kurve egota timan kale fana adive macce no hoshele hekig macce hukum kura roga enaga muslim akhaga hakken anakay timan kale fana kanda fadinas eggote ena hifagan dashan eggote ki hifagan dana may naraka galifan falyakhudha yadaha aw yadaha ena eggote ki hifagan diun aneggote ki baba fadiun hadis kore fa inna ma aqta lahu qit'atan min an-nar timan kale gfane me kanda fa medani naraka galifan egmane ki ena dogu ki ushalage dogu adage makara ilen adage shariatu ko masala sabit ko digen ane muslim akhaage hagge jahagati ma e hukum ekota kandelovi allah ga rasula kam ga wes naraka galifan ifagena em egmane ki ke fan dasko devi beru fushum shariye qur'an goi beru furu ekale fan dasko devi magak qadi qur'an shariatak rohen jehene e rohun ei ekale fan shariataro ekale fan hukum fula rohun ei med munegen noane ekale fan gaziya ke enna mate banna men faisala tanot Allah ke syariat hukum kure nama algon menge syariat ruhen jen hukum alma ruhen jen ruhe ko manya ei tauhid nuru ehen kamakar ruhe ko manya ei Allah shiru kurma hukum kurma faisala kurma ke kalange ehem farate baawari kurma ruhe emi war nurakka nukta me faisala kurma hukum kurma wa kek med waraginan buneve Allah subhanahu wa ta'ala kalang fotuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnatuga bayan kurwa fa sharu hadduta qaim kurwa dekke veruga e zamanuga hukum kurun gotaka none me hukum kurwani e zamanuga faisala kuri gotaka none me faisala kurwani noniya ekankan kurewunu zamantawga ya vidigen asuri fasataka fituna ay negani kankam wani faha kuref shariatu hukum tanfiz kuram vejja et baawru bahana ngawun men e banere kurmati enun ecche vejjiyam ya khilaf ecche vejjiyam hori hakam ves barabar shariati hukum vejjam kidemme komme baawate hukum ves ekame nukuram wege ekan nukwan eturu gote netige fuka mansar aguman me ferni ei nifau kam ga alame foduge sharaha ga vidala fawani mi shabi rahimahullah basfurun badiya godde أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى يهود الناي نصارى نبرس بودا إسلامي شريعة حكم الله حكم فلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فلا يهود الناي نصارى نبرس بودا منافق نورهنك يهودي ميا بني إنكار شريعة ده كم منافق ميا بيرنو شريعة بيرفور إسلام فالكم غريميا نبي يهودي الناي نصارى نبرس بودا نفاق أهلورين الله حكم فنورهن ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان أدي إيمان بأهلورين يهودي نصارى نبرس عداوة تركم بودوان منافق إسلام مجتمع تريك إسلام كنامك تبين ده جلهم مجتمع شا مجتمع كمولي مجتمع عام مجتمع أمهم أفرادنا de gellum beru yahudinna nasara de gellum verma bodati gellum ta mujtama tereng emi honge bade ei beru yahudin nasara ga malgo manenge mi yahudiye ke mi nasara saaf ko fene
emadi kitem waran algon men dina kommusarga duruyes kafir me kurimachengama yahudiya kurimachengama nasara kurimachengama algon vishnu gore mina kommu sadapanak kommusarga rakkatirika mena tira algon baat ekam ekkala muslim mihage label gonna meha algon menge gam meha algon men qawmuge meha algon menge rashu meha islam ge sura ge islam ge label ga as adi kobata e gawmuge kantattawga etereng dakhili kankaka nizam taka kulumuge barli fa farata ekankam akule halaku fade musobu libe gellu yahudi nasara nabar ma boduwege me mujtama tere ekanku musobu ganna fasad halak embima enaga adawetterikama nurakkaterikam agumana me deha godde mujtama tere tibege mujtama ga adawetterina jasus godde sirri ma'lumat for godde algon me eterege nizam taka dawlatige salamati bharataka dawlatige salamata agulum hori kanka beeruge adawetterina for goddinu ei munafiqunge amale wadami honnaki sharoi gotum ekankan emege macce sabitu jenava islamuge macce jasus ko islamuge adawetterina ge ma'lumat for goddinu maki ei hemege macce gatuluge hukum annadakam ei mule mujtama kharab ko nabiy sallallahu alaihi wasallam aya porga yahudin banu qurayza ge mehun muslimunna dekolan adawetteriwi ahude be fowwa munaki muahad enamesi ahuda khilaf we ahzab hangura maga makka ge mushrikuna ibbagima hangura makuri huriya me hangura makuri umur ge huriya me ke fan gatul kure ei muli dawle ekko muli ummen ekko muli islami dawat ekko hala kunna emi hun revi nabiy sallallahu alaihi wasallam gatul kolle ekade fan shahid kolla madina ga hedi bodu mundiya islami dawle ekkon ega lafatuga hala kollo wase kuriyawti ege sobum ebe amen uqubat ekkam ga vegendi angura mukura umur ge horiha amen gatul kuran hukum ay nabiy sallallahu alaihi wasallam ge romu go matin adi kubat yahudina qabila gotun aila gotun timage befula ko labba eme ge mach hukum kurawi emihun ebe fula ge hukuma rohe kama ebbasu ehma etere muslimunge mujtama kharab kurma ki waran rakkaterikam idala wa yakunu ashadda adawatan minhum li ahli al-iman kama huwa al-waqi' fi hadhihi al-azmat mama sha'bi ay mi zamanu be fulanu ma kurigi be fulenge ekam idala ni mi zamanu ga he iman ga hul warinna emme adawatterikam bodu bayekam ga fennane munafiq wa qablaha me kurim bes mi zamanu kurim bes adi ko ba mi zaman fawsama adi ko ba ومن إعانة العدو على المسلمين عدونا مسلمنا ديكولان إهي تريو تيوهن بالله مد يهودينge idenne muslimunge terega dirwole emihunge adavet terikam muslimu machan emme bodit antanaki hangurama kurvetant Palestine yahudinna muslimunna hangurama kurvetanenge jihaduga maidanenge Palestine bimge ekurani jihad ekamaku ballawa me detange sembod gelluma ki kobat muslimunge label ka tibege yahudinne jasus kurame mol huriya tanekas dodara faasa ya biki eta bawar bayaku jasus kuramundani yahudinna mujahidunge harakataka emihuna hamala dene tantana ajjei sirru ma'lumatu galiga yahudina forkom dani kombet muslimunge label ka tibe munafiq emi gonorakka terikam medu farasiyanu gas emme body tibe bon fenwada gannawane arabinge libaha ko bayfara emihun kurimatluga Palestinuga muslimunge lashkaru terege muslimun group terege gaaw kandiku miyunge terege betibe e group mi waki hisabaka diyama emihun nikume emihun adavet terebe emihun hifa hayya ko emihun jamaat ko terege tibe hayya ko hisabu engene emihun nake harmenge baynok emen dannake Palestinu terege bimge terege hingom me da hadisa toga munafiqunge nurakka terikam bani war bodu ay yahudinaki mudala faasa gabay emihunna ehi ter vejjikam goana ete million dollar emihun alala den hingama jegen diriwula wena anen beerfurum balafiya me nurakka terikam me bodu fennani kontam muslimunna kafirna angorama hinga madana ekkam ga vejjiyam me bodan emihun ehi terikam beenuwa nifaqum gasar emboda faalwani islam faalwima Madina ke nifaq follow kiwege Islam dina gada kalliwen feri
islam dina barli men fetti be den nifaq ahlurin faalwane henoni deen balika shefa deen ga ahlurin balika shefa emme munafiqun ule he ulen farafiam nifaq asere ta kunu fen deen barli men deenu ge hukume gadwa ko nya deenu ge shiare faalwa ko nya den emihun wahaga dakkaniya dekola wa hirsihim ala itfa'i nur al-islam wal iman memme emihun ge gadala ekura masekke islam iman kamuge nuru ekko fuhelum ekko bimuge wujudun haqquge nuru fuhelum munafiqunge hitugawa edum verikama emihun hituge ekama gonna josha fori awgumonna me hadisa ebdehe emihun ki warak nurakka teribe ehme nabiy sallallahu alaihi wasallam woni awgon menna warab boda nifaqu ahluna kurmatu amur kurwaf vidaloni waman tadabbara ma fi at-tarikh وما وقع منهم في الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا إسلام تاريخ دراسة كفيكم قوانا مهنگا دي حادثات كن كشور وانه كوري زمانو گس مي زمانو گس منافقون كان كان كوري ميغوتك وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى انذار دباب من طاعتهم والقرب منهم emihunna kiyamantariyumai emihunna gaafum inzar devaf mane kemihun bona basse humai emihunna gaagoli wegen emihunna gaabwegen emihunga bassagen emihunna eveskame diilalegen uluma Allah subhanahu wa ta'ala ekalaange nabiyya sallallahu alaihi wasallam ni inzar kurwaf egote ekanokurum wa haddahu ala jihadihim fi mawadi'a fi kitabihi di qur'an qur'an ge tanegga emihunna dekola jihad kurma bani amur kuraf munafiqunna dekola قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الله يقرأ في نبي كافرنا ديكولا كديك فان جهاد كرباش أدي منافقناي كافرناي منافقناي ديكولا كديك فان جهاد كرباش واغلظ عليهم أدي بامك مچن هر كشي ودا گنواش وما واهم جهنم مهم نيم وني نركا أدي كوباتو نركا گس ام أدي گوا بايكي منافق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار نركاغ إم أدي حرف التوغا دركاتو غواني منافق كافر نورس بير وشم يامكو يهود النصارى مدرجه ورس أديغا منافق وني إمك جلما نركاتريكن إسلام ديناي مسلمون بودوغن واتي إفوغا وصنف رحمه الله ودالوني وقيل من صيغة التمريض حديث المقاويد على قوتني بنوني نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهم آية باولوني سدي آية باولوني دميها كامل دوغي هين حديث متاغنني فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيكا كبني إنغار النبي أصلا مريها حكم فيصل آية كمش مسرق أرارهم فديك وقال الآخر أنا كبني هنغاشي إلى كعب بن الأشرف كعب الأشرف هي قبيلة إسوري إنا قاتا حكومة دهنگر عربين ترى كوري كوين آدهنگي إمي حكوم كورنداني قبيلة إسكوتي بيتوين حكم كوتو كتي بميسمي إمي هم كارد ديا إمي هم كون آدا كاده كمچنوني إمي هم جنني حاضر كوگنوني كاهن كمكمچ كورا أسر حكوم كوراني أي كوري مي غولونگوي كم إسلام ماس إسلام کا حکم کا امنگے نامور کرے ایک بھائی میں حدیث ایکم کا دونوں کو امیس میں گا تو فشلا کرندن دین افوغ ثم ترافع الى عمر دین فیصلہ کرم میں عمر فان غاری ام فون نتیجہ کہ عمر فان رہ دیو فذكر له احدهما القصه دین ایتر ایک کو مکیاد نے مہم میں نبی تمن دمی ارارم ویما ایک کو بننے ہنگار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بننے هنگار كعب بن أشرف قاتدا حكم كرة دين فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك يقول مرغفان ودالو يه الله رسوله حكم فلا نورهم ميهايا إهن هي قال نعم أنا بني آيك فضرب به بالسيف فقتله مرغفان هدونا كان دولا جسنا بوكنا أي مرتد الله سبحانه وتعالى حكم اكلام رسول الله حكم نور الجامع اجماع کے اسلام فرق مرتد يعني اسلام کو بیروي اي اسلام مکینے اسلام کا ہی میں نے ہریہا کم قبول کرے ایگے ترن دیما ہیتا کم قبول کفا دیما ہیتانوا کم انکار کر میں اسلام نو گئی اے نگاوان سے
ehme kayfan hukum fula nuruhum miha aisam ferigina murtaddu ko balafa umar gufano hukum kor faisal qatula adi hukum ke hukum tanfiz kor kayfan hukum fula ge gatul kurun kam ga kandelu emvima min deha goddeni tauhida miha ge islam kama kufra me mawdu'a hori gulu allah ge shariata hukum kurmai tauhida hori gulu adi ekalange shariata khilafu ma shirka hori gulu ay allah num farataka miha kiyamanterikam ke na kiyamanteru lobe disetre ahun mi ilmorin shariata khilafu mismiu gata hukum kurum ge wahaga dekki zamanaki miedu algon me duniye tarikh ma mideke fadain shariata khilafa hadaf or wadai bolet nizam tamburi zamane nongek erdibeni mi afradu shariata khilafa hukum kura kurin denne behen ashe gona bode kabila ke beriye kommes kahine ikala mismi faisala ngerdane afradu nge miedu mehuri shariata khilafa ngede for wadai nizam निज़ाम के अलिफ़ या एक्को शरीयत खिलाफत को बात मकसद की इस्लाम शरीय एक्को इंसानों के दिरुलुम के मुज्तमाओं एक्को वकी को इस्लाम फियवा एहन गोतक मिहु गोलें कांडेलो ये वादो निज़ाम तो असास मकसद की वैसे एम विच कमुगाना मियद आगम तेरे के मिफाल फर निज़ाम ए निज़ाम तक अडुवर को आगम मिगोवनी इंसानों ने आदुल इंसाफाई कामयाबाई तमद्दुनाई तौजीबाई इंसानों के मुदला यमियों अबुरा इज्जत यमियों करामता यमियों के एम्मे मकासिद तक हासिलवानी ए निजाम तो दशु काल उलगन कम गौमकी शरीयत खिलाफ गतवा आलगोन में कुफर में गोएंगे ए इस्लाम उद्दे नुकुरे एहन निजाम के दशुगा आलगोन में दिरुल मकन तरतीब कुराक इंसान रसूल बेकलु अल्लाह ताला फोन एम बड़ मकसद है को बात अदिल इंसाफ कायम को कुरान अल्लाह ताला को आफर लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुम अल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त तेमंग इलाह रसूल बेकलु फोन व रसूल बेकलना को हिदायता बय्यिना बुराना है कि बावले वे की करत मीज़ान बावले की करत लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त मीस्तक मेदुगा आदुल इंसाफ कायम करो वट नबीमा रोम बावाले मकसद की फतब बावाले मकसद की रसूल बेकल फोने मकसद है को बा मीस्तक मेदुगा आदुल इंसाफ कायम करो एव शरीयत को मैं कोन मकसद है शरीयत के ता हुक्म है अल्लाह ताला तफसील कुराफनी मीस्तक मेदुगा हुक्म कुरान है फैसला कुरान निजाम बावाले गई इस्लामी शरीयत को मैं कोन असास है फुबाल को मैं कोन मकसद है हम मकसद है बाबा इस्लामी शरीयत खिलाफ एह निजाम का अगुन फैसला कुरान दियो मकी रसूल फोन वे मकसद एक्को अगुन में खिलाफ है गतो रसूल एकम का वडागे मगफिया वा हम मगे अगुन मेंगे कंकम इख्तियार करो नोतन उसीदा को अगुन मेंगे आदिल इंसाफ हिंगाने निजाम उसूल अल्लाह बावले फतु के कलांग शरीयत का नेक्कं अगुन में उसीदा के बुनन में कम की अगुन में ही कोरा बरबरे मानु रक्का तिरि वेगम वाकम एम उमर गुफानो के हादिसा अगुन बेंगे मीह के निफाओकम फाल को फिकम गवानम मीह के निफाओकम फाल को फिकम गवानम शारोई हुक्म के दर माने कि इस्लामी कदा के दशुंगे मीह को गतुल कुरविदान नमेश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मानो का निफाक को अहुल वरेंगे पूरी फाल वफा बस फाल को बस बनम से कहफानो ए ज़मानो का ए में गतुल कुरान फेन्ने ए मीस्तकुम विदा बुने दाने एक एफान को सहाबिन गतुल कुरान मीक मी ज़मानो का मैं खबर तो फतरा मी होंगे नरक्का तेरे कंगई बेर फुर इस्लाम कम फाल को हुरे मीहा को नबी अब के मीह गतुल कुरीमा बेरुंग अड फतरा मी फतराने एमी हो गाता फनो रसूल के इमाम वा मीह मरामी गतुल कुरामी एमा एगतो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्तकुंगे हितका इतसल्ली देव मट्टका रोत मीह नाम दे के फानो कुरवी दिवेति मुआमलात के तेरें एमिस मीह मच्चक है हुकुम के फान तंफिज कुरान ती है नमस निफाकुम फाल को फिमी है कि कुफर फाल को फिमी एने के दीन दो कोल्ला फिमी हदिस करे मन बदल दीनहु फक्तुलु एमिहा इस्लाम दीन दो को फिमी फएना गतुल कुराश ए मुज्तमा के कौम के दीनी
aqidaya deen rakkater kuru maqsaduga hemiha ku gatulu kura undene miyada argument tereng aammukum me dawa kurave amelle shakhsi minimum kama zati minimum kama meuri awakite ki algon me islam ge minganu kirafikam go anama e minimum kama ki e daraja ge evesmiye ge defawa minimum kama no ek allah ge bimuga ekalang rizqu ka ge ekalang alaka e bimuga uredeka adi e bimuga ekalang ureduma gowaka e jaage e fursaten allah nudema algon men duniya ge hagigata duniya ge hayatu ge hagigata ma dekeni غير مسلم كافر دeke nazariya ko no em islam ge aqida ge maccan algon men kankam ge deke nazariya ves bina fonna marwane kan qabul kuris maruma foga dirubwane kan qabul nukura narake swarge kan qabul nukura timaman kura amalaka jazaa sawab ekam qabul nukura bayako kankam ge deke nazariya algon men qabul ko genne algon men kamyab no algon men ki miha kura komme kamek gas ene qiyamat du zimma wan jene kama duniya fono ge allah algon kuran kama bimaki allah ge tanekkama bimako onnan jene allah ge qanun allah ge nizam kama ekalang ge khilaf da'wa ko ekalang ge khilaf bimuga bagawa kurmuga hudda evesmi ek nonna kan qabul kora be ke huriha minimum kam digen ista mujtama tere ulewene gote nonna nei ki algon men qabul kuran jene agiyete no em bima de aqida ge de bay de maqsad ge duniya gule de bay ko ge vishnuma fikuru oda bima tafatuan malgon bara boda visten jene tafatu evartoga tafatu nantoga medu goemunda gowanitoga faatuga forifawa sidutaka begut misal ferege mi bab musannif rahimahullah nimma nabwa foni den oti fotuga tiris nuwana bab ei allah taala shefulutaka inkar kuri miyunga waga nangen bab irat kuri mi baba betuga algon denga naftaga واهك كان هذا وسبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.